U okviru kritičarskog karavana Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije, koji se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture, putovao sam u Kragujevac na predstavu Ženidba i udadba po tekstu Jovana Sterije Popovića. Sve što god radim, sve za nju jednu radim. Predstava na kojoj se prikazuje Ženidba i udadba u režiji Jane Maričić vrlo dobar je primer aktualizacije, žanrovskog pomeranja i rekontekstualizacije klasičnog dramskog teksta, tim pre što tekstualni predložak ne pripada reprezentativnim ostvarenjima jednog od naših najznačajnijih dramskih pisaca. Rediteljka osnovnu temu pogodbenog braka, bračnih i porodičnih odnosa, u vremenu sveopšteg merkantilizma i trgovine svim i svačim, od prirodnih resursa do rasprodaje emocija i osjećanja, prepoznaje kao živu i aktuelnu i na to referira već u prvoj sceni, u kojoj provodadžija i mladoženja, dok ugovaraju prosidbu, igraju karte, dakle kockaju se. Danas je naime sve nagodba i kocka, i u društvu i u porodici, kao njegovoj osnovnoj ćeliji. Svako tu ima svoj ulog, rizik i računicu. Bira se komfor na uštrb slobode, licemerje i samo obmana u ime tobožnje ljubavi i nepatvornih osjećanja. U ovoj predstavi mladenci su u poodmaklim 40-im, što sasvim odgovara vremenu današnjem u kojem se porodica zasniva sve kasnije, a ne retko i po svaku cenu, po inerciji ili nasleđenim, uvreženim običajima, bez obzira na odsustvo ljubavi i bilo kakvih osjećanja. U pogledu žanra, rediteljka je Sterijino veselo pozorje u 3 odelenija pomerila prema grotesci i apsurdu, pretapajući komične i tragične valere patološkog odnosa između devojke i njenih roditelja, a potom, kao repliku, između supružnika, tašte i tasta. Šta više, ta raslojavajuća oksimoronska simbioza i prožimanje različitih generacija sa, u suštini, istim Weltanschauungom, domišljato je i duhovito naglašena rediteljsko-scenografskim rešenjem da se najveći deo radnje organizuje na i oko jednog jedinog kreveta, u kojem se ispočetka guraju devojka i njeni roditelji, a potom svo četvoro zajedno. Tragikomičke note koje je rediteljka unela u Sterijin tekst, a da ga nigde zapravo nije falsifikovala ili dopisivala, nego dočitavala u kontekstu vremena sadašnjeg, osvežile su klasika i dale mu nove konotacije i značenja, tako bliska ovom vremenu i svetu bračnih i inih laža i paralaža. Kako si vaspitana? No kako se muža pala u ruke za Boroviću i ona mala što sam znala? Ovo je komedija koja srećom dolazi iz pera pisca koji otvara jednu slojevitost u pravcu mraka i gorčine, odnosno mogućnost reditelju i glumcima da u predstavi govore o uzrocima određenih pojavnosti, ponašanja, karaktera i tako dalje. Dakle, analiza komediografskih likova nije ostala u sferi proba, već je ona prisutna i u predstavi. Odnosno, mi imamo scene ili pojave unutar scena koje su dosta gorke i tužne, a bave se uzrocima nekakvih ponašanja tih istih likova koji pre ili posle toga su izuzetno komični. Ti bi htjel da ja umrem? U središtu predstave Knjaževsko-srpskog teatra nisu samo mladenci i budući bračni par, nego i mladini prestareli roditelji koji su drugi osnovni nukleus ove predstave. Na taj način, rediteljka fokusira dinamiku jedne po svemu nakaradne porodice, odnosno porodice kao takve, implicirajući, ne bez izvesne empatije, saosećanja i razumevanja, da je i kakva takva porodica bolja od nikakve. Na to ukazuje i dobro orkestriran kraj predstave u kojem, uprkos svemu, disfunkcionalna, do patologije izvitoperena porodica, bračni par, tast i tašta, funkcioniše i nastupa kao zajednica, kao jedno,
a naspram provodadžije koji ovde simboliše vaskoliku malograđansku javnost, odnosno društvo kao takvo. Još jedna odlika karakteriše ovu predstavu. Rediteljkin rad s glumcima i njihova odmerena, precizna i tačna igra. Groteskni par oronulih, džangrizavih, nemilosrdnih i posesivnih roditelja ovekovečili su Marina Perić-Stojanović i Milić Jovanović. Muža i ženu igrali su suvereno, s primerenim komičkim akcentima Miloš Krstović i Katarina Janković. Nikola Milojević je u pojedinim scenama bio bravurozan u ulozi provodadžije, kao tipičan primerak seoskog Đilkoša i olinjalog Kicoša. Mina Stojković je naglašeno teatralno dočarala Persu i tetku. Kostimi Jelene Janjatović upotpunjavali su i bojili narečena sterijina dejstvujuća lica. Bavili smo se izuzetno patološkim mehanizmima unutar jedne porodice, njihovim manifestacijama, s jedne strane time koliko su ljudi u stanju zla da nanesu svojim najbližima iz nekih ličnih koristi i kratkoročnih dobrobiti, iz neumenja da rade bolje, ali s druge strane i otvorili smo, čini mi se, jedno pitanje, a to je pitanje zajedništva i mogućnost saosećanja i sa takvim porodičnim modelima koji su u našem društvu, a verovatno i na celom svetu dominantni, tako nesavršeni ili strašni negde na toj skali.